Kuyintokozo ukuthi sikhulumela kwi-channel ka Pastor i-channel infreak uNkulunkulu akakhulule kubusise whatever you do whatever you try ngathi ngabe impumelelo inamba ngisenze kuphela ngomlandeli so 96705 ntambama ungawasendisa SMS ungawasendisa WhatsApp it's a direct call that I prefer I prefer a direct call more than WhatsApp more than SMS more than voice note. Don't ever try to do that. uNkulunkulu lonke nonke ke nini subscribe ayo nikakhulu nembuka ama video uNkulunkulu akanilonke laba abangama members uNkulunkulu akanenze ningasweli lutho niqhubeke niphumelele ndlondlobale niphinde niqhubeke nikwazi ukusiza nakwezinye indawo la kufanele size khona sibika la ekucikizwa amabhece uthi ke shuthi uthi ekucikizwa amabhece I don't know if ngilibiza kahle igama uthi ke sawubona phasa uphupha amaphoyisa ekuleqa so kuleqa isixhosa esuke kusho ukujaha okusho ukugijinyiswa bese siba no Mr Khakha uthi amen phasa ngicela ukubuza ngephupho lokujaha amaphoyisa ubaleke angakubambe so naye usho labantu babili loya amjaha amaphoyisa loya amjaha lona udugcine wahlulilwa ngabamba so number 1 ke amaphoyisa sikuveza ukuthi ayizidalwa noma ke idalo ziyaziveza ngamaphoyisa yes amaphoyisa futhi angaba ngamaphoyisa in real life even emaphusheni ngoba yenze umuntu aphuphe amaphoyisa kanti vele ufuna amaphoyisa yabo so number 1 uma uphupha amaphoyisa kuwuphawu sithele ngolobo umekujaha olungasho ukuthi uma nguthi wena vele namacala njengamanje amaphoyisa aseyithendeni zakho noma kuzovulwa amacala azokwenza ukuthi wena ulandulwe ngamaphoyisa 2 umunye angalibeka kanje angathi uma uphupha amaphoyisa kuwuphawu lobuma ekujaha ngoba lusho ukuthi kungenzeka wena ufunwa phansi phezulu izitha zakho ngemithi emibi ezokucindezela empilweni kusho ukuthi kungenzeka ngesikhathi begadla ngento ezilwane ngento engamabutho ivele kungathi kungamaphoyisa kanti kungamabutho noma kuyizilwane sokuthulelwa ngazo yabona empilweni ngoba bekuzama ukuthola ukuthi uzocindezeleka ngabafuna ukuthebula ngabafuna ukwenza ini yabo 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amaphoyisa uthola kuwuphawu lobumeka ungabuyela usho ukuthi empilweni ngenzeka njengamanje umuntu osejikelwe yidalo umuntu osephendukele yidalo zakhe ngenxa yokunganami kwazo ngawe okwenza size kuwe ngolaka oshuthi ngenzeka umuntu othi umuntu obalekele ubizo ozibubizo oziba imisebenzi ngabe yayenze idalweni bese lezi dalo seziza kuya ngolaka mase ziyamphendukela ngoba unansi into lokuyiziba nansi into eloku igweme ngafuna ukuyilandela into eubizo noma umsebenzi efanele ngabe ulungise idalweni noma ke usecunule isidalwa wenza into engafanele phambana nomsamo sisidalo sesiyeza ke manje kumkhalima lo muntu loyo ukuze abuye simbambe kahle simkhalime akwazi ukuthelungisela amaphutha number 4 uma ufuna amaphoyisa kuwuphawu lobuma ekujaha lungabeli ukukhomba ukuthi kungenzeka ngabathakathi laba sebaphendule lezi idalwa ukuze zikhathaze zimelane nawe empilweni ukuthi bavusa lezi idalwa baziphendule ukuthi zize kuwe kabi zize ngolaka hayi ngoba wona kunama mistake owenzile kodwa nginqi ukuthi bona banomona baphendula lesi sidalwa ngabe siyakuvikela kodwa kube yisola ke manje sesiletha ubunzima kuwe sesiletha inkinga sesiletha inkathazo phezulu empilo yakho yabona lokho esingakusho ngokuphupha ujaha amaphoyisa kodwa number 5 uma uphupha amaphoyisa uwuphawu lohluma ekujaha kodwa uphunyule noma ukwazi ukuphunyuka noma ukwazi ukubale kuwashiye ucashe angakutholi mhlawumbe lokho kusho ukuthi angeke luphumelele ugibe noma uzungu lwezitha zakho phezulu empilo yakho kusho ukuthi kukona konke abakuzamayo abathakathi nezitha zakho angeke kuphumelele wena uzokwazi ukunqoba nokweshula icebo labantu abamelane nawo bayizitha sabakho besibeka la phupha uleqa amaphoyisa